sa san nan lo ren fel lai pathin in pang la sakai ta bui bui lo buin ta in pang la sakin lo pathin mangai na ava mak ngai zik le seng rolling an no ikha trong trai num lâu han bay đông à tang le mul hayan cầu pha le bathin mangai na top lâu đi in khiru lâu le san Adam cha chan na lungin sina angel le chan hai la
lo hai zik na ni sin mi po zik tu nin lang pathin mangai na zik tingin ing khom hun tok no ni tui suri khom kang hi la ti van khomen do no ni oh mangai na samak ne satuna to lo di le chan hai na pu bung ling kung music award rosik nai ni dingin bok lein ama laphuk adam laya laro pui tak alo sim pathenin pangla lalparo puina te khang sakai te tuinam shil thun shil seng an ta nui mi shim trong tin reng khomin shil fi zo an no olal pai ro pui zi hi tuinam thun shil seng an ta nui mi shim trong tin reng khomin shil fi zo an no lang le mule tui pui sunga shing tin reng hai i ro pui zi hi an suk lang sul lal pa i ro pui ge
trôi tu chu mang ngay tu bất hi nan ti Ôi, số này nó không phần tao obviously. Naki khan ding khan ezuk feel dewa chun hiting hin mating ming pan peksin ezuk tile ezuk hilani poison in pu bung lin kong music award choir competition nei ding le in zom hin thil ei ngai tu se dem kar hit no pu bung lin kong kha sang khazaku som sarin apinga sang nile parit khan chungting amilo in loi sana kum som thum parit ani na charin chungting an loi ni voisun hi Central Christian Thalai Paul khompui avoi som thum parit na char ani boka chulei chun I lut na dang lambik na tak anei nin eng hetani le eiti tangin pu thangur music award le pu bunglin kong music award thui tu masahain an lo bu se na san chu khove la hung changkang peya music mangin in elna chidang dang khove la ahung peya chuchun thang thar hai ngai tu na lungril akei pet na sem ema khothang ram ting dam en lem chun bikina thalai mudingum talawin khovel ting panga in rule sik na music mangdamin thalai hai adur durin athui pangani eiram khom amyong lu chil me kana chung laka chun thalai hai ei hima thalai hai rimoi fe thlenga in rule sik na cha bút seya pathin tiang panga mi thui khom tu mangru ni dinga be sei na le informin thui tu masa hain hi Reverend Thangur Music Award malzai le choir competition ei thui tu ro pui choir tiang panga kongtin renga ma mi lo thui tu masa famlo chang ta pu bung lin kong ri jing na ni formin music award hi an mi lo bu se pe kani ti hi voisunin arhata sanin la khom ayang ri thardingin ayang rila chulei chun voisunin lutsak takin mi zatel hi competition simdinga ai hung khom hi eilom leni ti chu voisunin wai sho kani nang khomin lom thu ka hang rila chun hi in elnel chawnilovin choir competition haila sakan thokdamin malzai haila sakan thokdamin malsom na dong dingin ko ran mi puile thalai hai dit sakna en lan tek mu chewani su toy te akang thil thei ni rose kalomi Ole competition eitan trep ta eitan main judges tu ta bunglingkung music award ta endik na sin mi topic tu ding high introduction na hun eilamang masading ani Ole ei judges hai in ming hai khong tim lang zawa lungin si takin in thung hunain takin mingir pekin la mi buiting in mel voi khat seng mi so pek ding nei ngen cheu ni rose masataka upa elrem plung hi assembly musical board member ane Reverend Alan L. Trick SBC registrar ane mahi Pu Solomon V. Mar assembly musical board treasurer Pu Jacob Famhoite assembly musical board examiner
Pulal nun moy zote ama hi Assembly Musical Board Finance ni upa routing Assembly Musical Board Examiner ni pu pola chik ama khom Assembly Musical Board Examiner ni ole pu bunglin kung Music Award 809 voi sun hin Reverend Thangmut Award a khom khan mission field ting ai thok khom khan participants pani enei sa ding ania so hai khom chu in mission field thai khai soundtrack khai kha in lo la submit no ani chun chu tu hin lungin si takin submit ding nei chu kin thri tir ngal ni ro se ole tuin competition eitan ta ding ania masataka lapole ngai thak dingin Zirabam Presbytery lolom lu teite hi kaini Zirabam Presbytery Anthokanya lo famta pu bunglin kung Music Award in rule signa boysun hin hla kan hong sakding Christine Tonic Shalfa labu zathumle somrit parit ralting chol na in tihlane centenary edition sangnile sompakhat
Jeroboam Presbytery High in team baka in moy chep chap kopel apakhat na no le pani na chu in lak shim shim ding ani ole tu hi na do ta ding in tu chapai Presbytery High e kam no ngal ni ro se
Tui chapai Presbytery in theme in a ropui hem couple. Pubung lin kung Music Award cheng sing ni adong tu in ni dim in ni no dim ti ruk chu judges hai ko tai ngatania ka tho thei tok chu in theme couple ti bak so sil thei ka nei no ni ole tu hin solo competition ting ei lu ta ding ni sin la ahmasan mission field solo competition ting pang ei tan masading ni sin la mission field ting pang hi mar tong shelo an ni lein tong dang dang ei hung pol nak nak khoma mi pui hain mi lo shi thim ding in ei hung en sewani. So today we have two participants from the mission field. We have from the North India mission field and the Arunachal mission field. So अभी solo competition शुरू होने वाला है और हमारा बीच में दो participants mission field की तरफ से शामिल है. उनको गाना गाने के लिए अभी बुलाना चाहूँगा मैं. सबसे पहले मधु नॉर्थ इंडिया मिशन फील्ड की तरफ से गाना गाने के लिए स्टेज पे बुलाते हैं. Could been in low long lo tai te. मधु स्टेज पे खड़े हो जाइए. थोड़ा हाँ ठीक है. तेरी महफिल में हाँ किया है शामिल, हमको बनाया तूने तेरे प्यार के काबिल. है तेरा नाम सब नाम से ऊंचा, कोई नहीं तेरे समान. ना था ना है और ना कोई होगा तेरे जैसा राजा महान. है बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का नाम तेरा है जरिया. यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम. महिमा की है एक तू ही आशा, तुझ पर है मेरा ईमान. मेरा अंधेरा लेकर मुझे दिया, तेरी रोशनी मेरी पहचान. है बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता,
यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम तेरा है सुकून, नाम तेरा एक जुनून, तू ही मेरा है सुरूर, तू रहनुमा तू ही मीठा नाम 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 सच्चा नाम 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 प्यारा नाम 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 यीशु नाम अव्वल नाम 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 सुंदर नाम 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 सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम थैंक यू मधु स्टेज पे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। आपसे एक दो सवाल करना चाहते हैं। आप कैसा लगा आपके परफॉर्मेंस? अच्छा लगा ना? अच्छा, आपने बहुत ब्यूटीफुल बहुत सुंदर गीत सुनाए थे, इसलिए धन्यवाद। और ये आपके लिए पहली बार है या पहले भी आ चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस में? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब जा सकते हैं। अगली बार अरुणाचल मिशन फील्ड की तरफ से हम स्टेज में बुलाना चाहूँगा शांति दिसीसो। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम में सदेश, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा।
होंगे वहाँ, प्यासे लबों के न होंगे, भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लबों के न होंगे, उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा, उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा, अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। खुशियाँ है बाकी जहाँ की, एक दिन तमाम होंगे, खुशियाँ है बाकी जहाँ की, एक दिन तमाम होंगे, जिसकी नजर है यीशु मसीह पर वो उसके संग जाएगा, जिसकी नजर है यीशु मसीह पर वो उसके संग जाएगा, इश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा, इश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा, जाते हैं हम में सदेश सब कुछ बदल जाएगा, जाते हैं हम में सदेश सब कुछ बदल जाएगा, इश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। थैंक यू। शांति प्लीज, हम आपको एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपने वो गाना अभी गाया है, वो किसने चुना? आपने? हाँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। Mission field ting participants ay lomanum tak set la moitak takel independent kauran house at zi enong sukzuli na isita ansunga lom thu ay ang shilthar nok ni Rose ole tuhin Reverend Hangur Music Award ting elu nok tadinga niya voisun hin in elna thang ding hin own choice anni latlang seng mangin inel nan hong nei dinga nia zani zana kan hong ko dan tung zui ang kha chunita nongata kan hong khau thut thut dinga ni chun question khom kha zani zana mi feedback kan dong na kan lo in don tak talu dewa mani ding ke ni homin phala ma kan ti khopela voisun zo ol deu de in don ta dinga ni o question in don in trilia in lo zam da mani pal chun kha kha edit no ne ole tu hin e judge sai khoman in ring anin ready ring ta masataka dingin akhuchong pu ni bok atui thabai presbytery anei tu host tu ni bok masataka dingin zonita zoparmoy loko ite
mi chang pui ro ti la hong sak ka te Shin non ram re dang chara na mun hi kan noi tak sa hi ral ang dovi tuk dol ngay ka tum la ka sin khom o ka shat na el chun o anh nè dâu nô lal ba mi chang pui ro ka shan na in anh nè dâu nô mi chang pui ro o lal ba cây ma el chun ka nè dâu nô sul đâu ra lin hi angaya kirnokin kanung tol nok la lalpa mi chang pui ro lam dik shi sulam ka sho si mi ngai dam lul ro phê san ka tum la ban san khom ka nu nghe xin khom o ka nun hlui sul hai hi an mi chim boy lal pa mi chang pui ro ka shat na in ne zo no mi chang pui ro o lal pa cây ma el chun kan ne zo no sul do ra lin hi angaya kirnoki kan nung tol nok la shan na in ne zo no mi chang pui ro o lal pa cây ma el chun kan ne zo no sul do ra lin hi angaya kirnoki kan nung tol nok la Kalome Mag Zuanita ithi mina ngai thla kan hoi tak zet ilunga oi tok thawam oh lung oi hle ding ani ithi ml an no le ko fan mi pui hai sri dingin imishil pek thai dim tu ta in rule sing na ding inel na dinga ihlong sakhai hi in but sai na ding hun ing chanam inai ni ing za velam hun inai dito ka hilai muna hong sak ding kinso hun hak kadit khop na I shi seng angin I pathian troi nazarin choir ting hai kalowin mangve bok lekhan lain suk na hun ka lai kha in bichil dawin kan hin suk via kai ni khom ana cho khang tuta ka hong sak khan cho kalunga oi thau kan suk zat ngai tu chon ni ing za velam in hun inai o kar khat vel ang chi nil tuta competition na kan chuk ding takin chu ole lo ma mi tum pek thai le kar khat vel in chuk ding chuna thim veng khopel ani
ole tuhin adota Jirbam Presbyterian tokin Miss Lalring Pui in Bun tuhin ay kau nok ngalani Avamak lalpa tila hong sakate. vak vai shing mi hai hin lal pa in phat san che in tlan bang san rak in la khon i kum tlong thei din lam pui hong i bang ngai na tok ngai lo chu thi nan thok ami san dam ta si cây đi nó lâu tu ra chỉ sen chun ai su la sofaya lần pa chu in pa kin rose a rau puin a mang nghe ai la li su mi ma ngai na hi Shing na mi beg of a rope we mi shim chong ha in an pong sen lo olal pa mangai na rope we tu ko fel moi na in mi hip lak sin kon in klano kate kalal kasandam tu isu kabar mi kaila it's a turam katam tani angai thakan hoi tak zeta stage performance le stage presence combination mi pui hai khom kan na chawni loin kan mit khoma tlei hle ni ole question pakhat in don ding che ka ne ka co host pa in don ang lo dewin ke chu all de in don ding che
ni exam in suk ti vel khang kha kai chu kan don no ding ta ding a tha kan de I me du zong I mishil thei ding Manta. Khola mitlunga itlung na hai in khola mitlung rengkai itlungam ani chun chu lel ring pui atlung na in hai pakhat bek in khomai chun voizan ting lungin si takin manta me lo sung pek dingin ei zikin nge na ni chu kan long khopel che kalom Mantay du senga eri sausang na sanay mo. Ole adota dingin lalukhum na itam Guwahati City Church ami lomlut no kay ti. Kalahong sakding kanlung rin ngay sala. Shruti zawiti Shru giao thế iti Sắc lễ răng phăng su ma ngày na Linh lê in thuộc tất cả lương chu Cần bấy xây na i street O cần chít na i street Cần pung se ngồi mà ngày na xin không mi lâu ngay xa la cần lung rư ngay xa la cần xa rau là ngay la in bạc mà la đi môi sân đắm nào hai rem chu lệ lan can suy xuân hai mangin iro pui si pung pe can đi xin không can sự sen no in mi mang ai hi cần lung rư ngay xa la ru pui ang in thu hi cây an thok su si cùng sáng khát không lâu nay ni lang ahun to cùng ngay nó ni lal pa kan lung rư ngay xa la kan lung pu tinin kan long che lal pa lam pui le thu ta sim nai mi pe cần lung rư ngay xa la cần xa rau là ngay la in pan mà la đi môi sân đắm nào hai rem chu thu lệ lan can suy xuân hai mangin iro pui di pung pe can xin không can sự sen no in mi mang ai hi cần lung rư ngay xa la pa kan lung rư ngay xa la kan lung pu tini
gần lom se lăng pa lam pui le thu ta sinh nai mi pe gần lung rư ngai sa la gần sa rau la ngai la in pak na hari moi san dam nau hai rem chu thu le lang kan sui sun hai mangin i ro pui zi pung pe kan ti xin không kan sui seng no ini mangai na hi kan lung ru ngai sa la xin không kan sui seng no ini mangai na hi kan lung ru ngai sa la kalome Lalukhum na itham lo maka deo judges nilang sututa lasak lay ringot kan full mark katek tok ding sena asan chu shin chung nong kati ke hom question hote lasak hi chu I hobby ding pakhat lai kasi to pa lasak nilo imin na inay thil pakhati misil thai ding games in games I chun in games takam mobile games ole lo mo ole a participants hai kom in thuk na hun toi te la pe ngai ta Reverend Thangur Music Awardee kumsang hi le somparuka loman lodong tu Miss Lalmun Moy Kachar Presbyteria mi in pak na la min lan tek dingin ay lakaw phot ding ni Rose suzawa in elna isun zomnok dingani Thi Navaral kalau kaita tilaw sakate. Sandam tumi mangai na chu ni tin zan tin kalau rita athina kathilein thonok na suk ring kalau nita thina bara kalau kaita khovel mi han an rithim no ring na tu Isu ani nuôi tak sa rau pui na adang van tak sa rau pui na adang nuôi tak sa ral el ding he van tak sa chu rau pui zul pai ati khovel mi han an rithim no hi noin hi ra sin la khom ka ring na chu
ka chol ta Krista ka suk santa hi nuirin ram hi hina baral kalau kaita khovel mi han an rithim no ring na chu Isu ani Noi taksa bo ral dingahin Isu mel moi in lang zul si mi hai kuma ring na pe in ka ring nun po himang ral el kati hina baral kalau kaita khovel mi han an rithim no ring la chu Isu Kalomi Nis lal mun moi lo ma tak zet irong bol na mating pe pathinin mal som sun zom pe dingin iti sak nain sang takin lan chat ni rose inel na lazuk sun zomel nongei ta North India Mission Field ting pangain takin special items present dingan naya North India Mission Field Hi, and special items presenting in Tuhin local waite. tu kuma ai thupui le in zamin nung zui tu ringum ti short play drama kanung suklang dingani chun kai ni North India ting hi how to high comment hun that tak takin mi hei pe kain phalam chukan ti khopela sin khom kan hungen sim antalein in mi ko na thuain kan lom khopela ni in phalam chung chung in kan hong tho dingani a sin khom hun sot lem chuni nong ata how to ha tiếng panga khom hun hang nei khom rem chang lo na hi rem chang an join ti in tu ta kan khil hung tho ding hi la hil fi nong ka ta atop ting kong hil fi ding a fe dan ding tak lem chu a tlang puin ring tu ni ve ve si in rong bol e pathin nungan zui dana loman mule muno tiếng pang hong onata chun a trong hi hindi ani ding lein ei ri thiam no nan hai ding ding kha na ke le khong hil fi pe ding ni ro se chun thoi tu hai ei ho tu hai po po chunga in mi du na le kan chunga in thana po po hi kan lom tak zetani khom puya kan hung thei khom hi chung chuni chun ti kha atam khopela
कन हुंग थे रिंग और खोम ही कन लोम न साने तो हिन ड्रामा ही अभी हम लोग हमारे जैसे सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट ना, तो ये हम लोग जैसे तैसे सीखा था अच्छी तरह कर सकने का सबको आपको हम आशीष देते हैं, प्रभु आशीष देंगे और अच्छी तरह करने के लिए आप सबको अभी समय लेने के लिए इजाज़त है। हम सभी परमेश्वर में सोल्जर ऑफ क्राइस्ट है और उसकी सेना है। आज आपके सामने हमें एक ऐसा स्किट लेकर आए हैं जो कि वास्तव में बताता है कि हम किस तरीके की सेना है और किस तरीके के जंगों को हम अपने दैनिक जीवन में लड़ते हैं। आइए शुरुआत करें एक ऐसे परिवार से जो प्रभु में है और किस तरीके की योजनाओं को वो अपने जीवन में दैनिक आहार पे देखते हैं। उठिए उठिए, आपको ऑफिस नहीं जाना है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा परमेश्वर कि जब परमेश्वर जब मैं ऑफिस जाता हूँ पिता, आप सहायता मदद करना पिता, और पिता परमेश्वर अपने लहू के बारे में ले लेना प्रभु जी, अगुवाई करना पिता परमेश्वर सारी बातों में पिता परमेश्वर। इसमें सौंपते हैं पिता, इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे पुत्र और यीशु के नाम से, आमीन। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपने लंच लिया? हाँ रख लिया। ठीक है, ऑफिस जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ जरूर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए राजा, आपने मैं संभाल के रखा। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ कि जब ये ऑफिस में जाए राजा, रास्ते में इनकी सहायता करना ताकि ये अच्छे से जाने पाए और ऑफिस में जो भी ये कार्य करे प्रभु जी वो अच्छे से करे, आमीन। आमीन। ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस जाता हूँ। ठीक है, रुकिए। हाँ घर पे बोलिए। नमक खत्म हो गया है तो आते वक्त लेकर आना। ठीक है। और हाँ, वो थोड़ा सा ना वो सब्जी भी खत्म हो गई है, वो भी लेकर आना। ठीक है, ले आऊँगा। और हाँ सुनो सुनो, वो ना बहुत सारा मतलब घर पे बिल्कुल भी नहीं है खाने के लिए, तो कुछ अच्छा सा खाने के लिए भी लेकर आना। ठीक है, ले आऊँगा। ठीक है, और प्रार्थना करते रहना, ठीक है? ठीक है। हमने देखा कि एक मसीही परिवार दैनिक जीवन में किन परिस्थितियों का सामना करता है। आइए एक और मसीही परिवार देखें कि वो परिवार किन तमाम परिस्थितियों का सामना करती है। सुनिए, उठिए, आपको वॉक पे जाना है ना, खड़े हो जाइए, ये लीजिए आपकी कॉफी। क्या सुबह सुबह परेशान करती है कॉफी। लोग सुबह सुबह जूस पीते हैं, तुम मुझे कॉफी दे रही हो। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए जूस लेके आ जाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तैयार हो जाइए ऑफिस के लिए, मैं आती हूँ अभी। मुझे नहीं चाहिए कोई कॉफी वॉफी, मैं जा रहा हूँ। सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन। नहीं, मैं बाहर से ही खाना खाऊंगा। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, जब देखिए रोज बाहर से खाना खा के आते हैं। मैं घर पे इतनी मेहनत से बनाती हूँ। घर पे तो वही खिचड़ी चावल बनता है, बाहर तो अच्छा अच्छा बनता है, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा सुनिए। नहीं, मैं नहीं सुन रहा कुछ। अच्छा सुनिए। नहीं, हमेशा ये आदमी ऐसे ही करता है, कभी नहीं सुनता मेरी बात। ऑफिस का इदिंग कम्युनिकेशन ला ट्रोंग ट्राई ना है ngai saklovin ama chu akhosani atop tinga result e mahung suk hang en pe ti। अरे यार क्या काम करूं। और विक्की भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही ऑफिस का काम। अरे यार क्या काम करते रहते हो, एंजॉय करो, आराम से करो, सैलरी तो बराबर मिलती है दोनों को। हाँ लेकिन यार मालिक डांटेगा ना फिर। क्या मालिक डांटेगा, देख लेंगे मालिक को। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं होता ना। क्या यार काम करते रहते, बिना काम में पक रहे हो, खुद भी हमें भी पका रहे हो। कहीं चलो। नहीं भाई, क्रिसमस की तैयारी करनी है।
और विक्की और हिमांशु भाई कैसे हो दोनों? बढ़िया भाई, कैसे हो? अच्छा भाई, वो क्रिसमस का क्या प्लान है? बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। भाई मेरे को कुछ बताओ, मैं भी बाहर जाऊंगा। अच्छा भाई, वो अपने प्रेम भाई है ना, हाँ, उनके घर में पार्टी है, चलो वहाँ पे। चलो। आओ विक्की भाई, आप भी। नहीं भाई, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? भाई मुझे क्रिसमस की तैयारी करनी है। छोड़ो अच्छा, यार, चलो, ये काम छोड़ो वाला यार आदमी इसे। से क्या ले जाएंगे। आओ आप। हम चलते हैं। अरे वहाँ पे ना तुम्हें विस्की मिलेगी। विस्की? वाइन मिलेगी। वाइन? हाँ, और यहाँ तक कि सुंदर सुंदर लड़कियाँ मिलेगी। सही में? हाँ। चलो चलो। आओ फिर। यस मैम, बस 2 मिनट। क्या कर रहा है ये लड़का? तुम्हें दिख नहीं रहा, सब ऑफिस से चले गए हैं। तुम्हारी फाइल कहाँ है? अभी तक मेरे डेस्क पे नहीं मिली मुझे। बस 2 मिनट मैम, बस इसे कंप्लीट करके देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मैम, बस वो क्रिसमस की तैयारी करनी है ना, उसके लिए। अरे इतनी मेहनत करके तुम्हें कौन सा कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा? कोई नहीं मैम, बस 2 मिनट बस। एक काम करो, अभी तुम्हें घर जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी फाइल कल तुम मॉर्निंग में जल्दी आके कंप्लीट करके मेरे डेस्क पे रख देना, ठीक है? ओके मैम। अभी तुम घर जाओ। ओके मैम। हे प्रभु, मैं प्रभु जी संसार से परेशान हो गया हूँ, और प्रभु मुझे अगुवाई करना कि मैं आपका क्रूस उठा सकूँ और आपके नाम में चलने वाला सकूँ। चलो भाई, पार्टी स्टार्ट। हेलो, कहाँ हो भैया? कितने देर से मैं यहाँ पे घूम रही हूँ। कब आएगी मेरी ऑडी? हाँ, रात के 3 बज गए हैं, जल्दी लेकर आओ। एक्सक्यूज मी, यस। आपकी इयररिंग्स बहुत सुंदर है। ओह थैंक यू, ये मुझे गिफ्ट की हुई है। ओह, मैंने सुना आप कहीं जा रहे हो। हाँ जी, मुझे वेगस मॉल के पास जाना है। तो आप बुरा ना मानो तो मैं छोड़ दूँ। ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ओके बाय। अरे हिमांशु, हाँ, भूल मत, तेरे घर में तेरी वाइफ है। तो क्या हो गया? एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। ये जो भी तू कर रहा है ये बहुत गलत है। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू भी कर। नहीं नहीं, ये गलत है तो गलत है। अब तू मुझे सिखाएगा? दोस्त है, दोस्त की हद में रह, जाए से। और इसी तरीके से इनका समय व्यक्त होने लगा। एक संसारिक मोह माया में आगे बढ़ता गया और एक प्रभु में आगे चलता गया, लेकिन बहुत सी मेहनतों को और कुछ असफलताओं को भी देखते गया। लेकिन आइए हम देखें कि जिस तरीके से उनकी जीवन शैली चल रही थी, मसीही परिवार पहला वो क्या करता है, और उसका अंतिम समय आ चुका है। ये मुझको क्या हो रहा है? ये मुझको क्या हो रहा है? क्या हुआ आपको? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ आपको? कोई एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हुआ इनको? कोई एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हुआ इनको? और उसका समय अंत हुआ और दूसरे व्यक्ति का समय करीब ही था। क्या हुआ आपको? उठिए ना, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। देखो इन्हें क्या हो गया, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए ना कुछ। और इस तरीके से दोनों का समय अंत हुआ और दोनों ने ही अपने जीवन को खो दिया। और समय बीतते ही जब उनकी मुलाकात प्रभु से हुई। अरे ये मैं कहाँ आ गया? और ये कितना सुंदर गीत है, और ये आवाज। हे पुत्र, डर मत, मैं तेरा प्रभु परमेश्वर हूँ और तू इस समय मेरे राज्य में है। हे प्रभु, क्या ये आपकी आवाज है? हाँ, ये मैं ही हूँ। हे प्रभु, मेरा दोस्त कहाँ है? तेरा दोस्त अपने इनाम को सही समय में पा चुका है, क्योंकि वो सांसारिक मोहमाया में था और उन चीज़ों को उसने व्यक्त किया जहाँ पे उसको अपना समय व्यक्त नहीं करना था। वो केवल संडे सर्विस आने वाले व्यक्तियों में से था, लेकिन तू उन तमाम कार्यों को कर रहा था जो परमेश्वर की युग में युक्ति के योग्य है। तो तू मेरे राज्य में प्रवेश किया है और घबरा मत, तू इस समय अपने इनाम को पा चुका है और वो अपने इनाम को पा चुका है। उसने भीड़ को अपने चेले समेत
पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मरकुस 8:34। थैंक यू। Anung tinga hai khan eyang mu fe thei rak no khomin kanung tho tak kha nung zui tu ring a ena henga an lang angel nilawa anung zui tu tak tak tu khom mi zui nom chun mani rinum poisa lovin manin nolin across putin mi zui rose ti kha ani North India Mission Field Thai Lominum Takzet Moral Tratakin Min Mutir Lane Lungril Homatok Lene Ole tu hin competition ting Elut Nokta Dingania Kachar Presbytery in Tokin Bung Chanil tu hin Ekaw Nok ni Rose. Damlay ni hai tim da min suk terla ti hlang sakate. Sing min lam tlung hi kim ten ka don changin lalpa ilam sho dik avan tak nge nangin kal choi dan min chuk tirla lam pui indi chu sho thenge dingin Harsat bui na hani tinni nan mi chim ve lem na sum pui ni tin na min hul ve shit lo ram malam min hu tir la larau thing hlim nun dan min chu tirong
đam sung ni hai tim tim thei ding min itil tho thei na kutra tin mi thui ro dam lai ta le hi ka khel chen nin min chuk tir ro ilam puin dik tu dam lai ni hai tim dan min chuk tir la var na lung ril kan nei thei na ding in kan dam sung ni haya lom thei ding in lal pai kutra tin mi thui pe ro kalome Bung Chanil, itim kopela question pakat indonding che kanaya imani I feel ngai lo na mun dewan nole interview hai face into and question masatak to tell us about yourself di hiania voice na fe khom mi pui hai hi nangi chanchin kan shi dinga try iti po tlom te music shilpek talan ing san chin takam Ibing so ay sheet ano le tun ipal so i number i phone number ano le i favorite color ano le i mithonum ti hai ni ingtina mi mang ti hai ano le tu mi ngai sangjong ingla mi ngai lak ti hai inum po mishilro ni tina khon mang hak chu la sak ting pang hinya ani chun bukhom falawin sunit lagen lai sakalani bu chu ka fa khala ole kan lom che mi pui hai khai phing atram de oman to ei ri tam me tan ta ei participants hai so phur na ding khan ri competition ni lein ri kha chin toi no phot phot ei ti mo ole do ta ding in job lalnun sang marbil south presbyteria mi lo lom lu tei ti pathin ro pui na ding enjoy mai tlak pathin ti lang sakati sim tu pathin ni thil sim hai katlir vel changin navaro puinge achina lim thil chitin reng han jingkar chuni thil sim han zayan vo choi moi ta pathin ni anno chung anur tum min lang khom nur na ding re no lalpa nang churo re tu in sia kan chung a thil tung po hai he iming ro pui na nin chang sin la Fasha mei thai mirim si hai khom immi thang pui lein kan pan che choi moi ta pathin in yan no
khom nur na ding re no lalpa nang churo re tu in sia imal som na kan dong po hai tim seng rulovin mi pe hai itzung alom tu shil pe kan ti iming ro puin pakin rose toy moi ta patin ni anom itzung anur tum bin lang khom nur na ding re no lalpa nang churo re tu in sia tin phag le don i mi pe til sim tin reng lai ro pui lakin nui kel tinga la chol na ding hun imi sim pe ki kan wang nei de o toy moi ta patin ni anno itzung anur tum min lang khom nur na ding re no lalpa nang churo re tu in sia Kalomi Joke lalnon sang lome tak zet simple daw zukin don kasi Marbil South Presbyterian ayon tokin members may examine complain nung chang tayo so mo in lok pui thawin ni Sritam o kan lok pui le ale lomom Kalomi Reverend Thangur Music Award in Elna Solo Competition atop na takadingin Marpay Press Fimate tuhin ikaw ani mi insan no tilhong sakate cần vác vai na tha lệ cần dốc na giang thím hi hung ra lê ta si có vơi ni anh hung su ta nag la ta i cần vác vai na tha lệ cần dốc na giang thím hi hung ra lê ta si có vơi ni anh hung su ta nag la ta i Him le tao bin
mình chẳng dấu ta ô Giêsu mi em sang ngơ cái sinh chào ta khi tu nắm sân thế ta cái ta đi linh kim thi along xuôi dâu tang mơ cho pin nó cần ru giang thì mình chẳng dấu ta ô Giêsu mi em sang ngơ Lomi Lerin Thu Eva kay koy nalde Lomi tak zet itim veng vong I performance kay lungo oy to kam Ôi. Loma anle how the well imi favorite color Cái này sẵn nọ, cái dit nó. idit kulvel vong tina ni mo ni chanole loma kalom che o ai judges high shilnum an nei chun tu hin hun ela zuk pek ni rose chung pumin pakat zukhil zok kate athen kha chu ithim vong vongi tia comment sabding lawa khomai in kamwa chun voisun atlang puya ai la fedan la hi atlang puin octave pakhat anole octave khatle chen ve sunga mi note in atlang pui taka chutaka chun voisun ai la khan deu pani umai kha an la fedan khan anga octave a note a pitchin hnui me denung trana awin sam meta in sang do khom kha oma an sang lai ka chu an kuinal khopela amiru chu an hnui lai mi kha adet zo no me na lai umin karita apojetoria anta jo musical terms and grace kei zo hei kui zo lai takha an hnui na lai khan ahung det zo no lai khan lo min expect ang khong ni no met na lai uma kalai kan an hui medan to hung trana an sang ting apit sung kai tung pe hai sak tuai kha in lon thrit khom chu karinga an hui la ya inai kui zo na kha adet zo no do kuinal tok no met na lai kha umin kari lein hingang la hi nal chunal no ma apichin huyan to kin trana hung insang vornal hai khang uma an sang nal dewa ke lai ang bokan an hui lai kha ke khapoi mo lai kan pani kha khan deu do inang char nung thoin ka hita an sang lai chu anal hle amiru chu an hnui na lai tak kha anung tran nan hnui na lai kha det zau ta no me darol hung koi nal zau no me na lai ka in ka hil lein poi ka tia khang lai kha vel nok ting ele sak pe ding ni chun an hnui khom kha an sang zau ring odan no an hnui khom kha aki ilang na kia zau nal kha hung tul lai khan chulai thu vel chukang hl zakwane kalome ai team vonga ke chu mi freng da wel kana nal ti deu pakhat ka nei na chu fil nong ka de ming
วิสุนัยคอนเทสต์นั้นให้เลยฮิไลบิ๊กอินสูงให้ลักษณะกินหิกเร่งให้เราฟิตเวเร่งดิ่งปอยโมกติให้จุกฟิลกตา sustain มังดันให้ลักลูกฮิตั้งปุยในนี่สักทีมให้ฮิบักน้ำยัดหินกำมูลกากิจุกเฟรงกติกาเฟรงเร่งกระหิลดิ่งนี่ฮิอาศันดิ่งกระหิจุทุกหลักนะหุ่นฮิทีมโนอาทุกหลักนะทีมโนนี่จนจู่โซล่า sustain หุ่นนั่นละดิ่งตักอัลลาอัตุมโมยนะดิ่งฮิทุกหินได้ต่างไงโนเลยหินฮิบักนานี่ที่โลฟินละจนซับตรง articulation ที่ลักลูก addiction ให้เลยa bit high in manglawa thulam fi hi bak boka addiction alo in takmet chun chu ei thulam hi an khi theno ngal lakani chu le chun hi sap high in articulation an ti a hi tak hi in chu kai tiu a lai ing in alo in tak khoma vuk ruk vuk thum bit alo ni khoma ing ani khoma a thulam hi chi ngai tiu lai saka a thulam min an khi ching o chun chu ila sak umji nei ngoni ti kha khi ngai tiu wa chun dynamic hi mangai la team no a visu na hai kha pakhat kamin dynamic mangin team no hung ti top ka ke jo feng da win alhan sang pha in khe kraka alhan hui phale in hui no kraka hi thelo wangin choi chun dynamic mang hi ai team angai ni hlan sang khama an hui khoma I roll velocity I pek dan hai po boy an rule rap bong de ni chun angai an hoi ding ani chun voice quality to khilangai no a hi cho ikhi senga rol nal dan len nal no dan khanilana chun hlasang hi visuna hla hung thlang hai hi competition ai ni reng ani chun chu mi hla hit ngai lo deu nal deu si hai hi thlang thi min la visuna ai thlang hai kha zoram chani sakdam him hla sakdam lal rut moi hla sakdam khang hai po po kha in vakhum ding ani no khan chu chu thlang no in la khang hai kha ei na ko hina ei hrit zingaข้าอินหุงผักโนอะไรคันอินทีมโนนั่นเลยอินทีมโนนะคะอันหลังสารบิกตะลุตานิอะไรคันกระสังทีมาจูลจนคอนเทสต์ตอนลายเห็นตบตักนาดิ่งassembly musical ลายประคัดตักหิทังอุระวัดอินหุงนี่ดิ่งนะอาวัดหินอาวัดอินหุงมุขันทังอุระวัดนี่นะอินจังขันดิดหุนเอลลาวินขันลมหุนโตเอลลาวินin fit talwa in mu adino tiel kate ala huntok ngoni katina ni ka tuk tong team no ani choi chun thang hung la tak takin la ei ko han suk moi tu khom hung ni ngai ding in di sakna kan huin lan cheu ni rosen trong lam dikana kai ken paru kai uma pani kha chu ei teamไอทีมถกขตาตีไงเด็บฟัมกิไม่เนาะมีรกจุปัลลีขจไอบักสัมขบเปลตรงลำหิอุลุกไอเตียวทราบตรงวาวเวลปนิดิบทองนาอูมุงซุงตีไฮตลางตลานตีไฮข้างไฮค่ะลำฮาร์ไซละติอินซูไกเตียวปนิขจไอทีมขบเปลเฟดเดว่าเอ็นเข้ามาไปในดึงเล่าวางทีมินเนี่ยมีรกจะมาสอนนะดิ่งช่วยละในตรงฮิลายอินรูลเสียกนะทั้งให้เจ้านิลวนทลายให้โปโปไอ้ตรงอินดิกตะกามังฮีตุไม่เตียวอภัยมอนี่ตีจุกจุกเบลซานี่กลอมีโอเลยอินดิกตูให้เรามานุ่มตักเซตข้าพเจ้าคันReverend Thangun Music Award le in zoma tukuma dinga e hun hai chu e mang zona alonita kan hun hai ke ni khom a hosain kan hun hai in khom thui tu kuta kanin hlan main e youth coordinator Reverend Evanson shil num hai shil na hun toite e la pek ding ani bokani o lo ma tak zet e lo tung bek Reverend Thangur Music Award le Bunglingkung Music Award hai chu buina le harsan na bek lawin ei zo thaya ei participants hai coming to ta ei judges hai nan hong shil hai kha athat zonga la a tu ta an thil hong shil hai kha emani senga intinam ei sor tangkai thaidan ding khan mang hai tumin la lom ngotati chun ke ni khom hilai hin how to hide this sak nazarin hi
Reverend Thangur Music Award le Bunglingkung Music Award host denga root kan ni na angin kay ni ham tlin letlin lawin kan hei thove tok toka kan sin chu zo thein kan zuk ta khakha kan tho sung khan tong sul pal an no an le mi poi mi lung ril na thei ang zong dam kan lo tong suk pala chun lungin sit taka mingai dam dingin amasan kan la zukin nge nok ni rose ole tu hin AYCO Reverend Evan John Hun ay pek dingani lehilan thokin ang hilal kati hi general kompui avoi som thum parit na cho atop ni ei lo thlungan ta zan worship service so ei program ading chun hun ei masun anta chulei chun executive committee chu chople chilin in ron ania muntin leram tina umhai kumnok hin ing hunaman her suk dingai ret no ein mukhom thainok chidim ti khomai ret no chulei chunai khompui am takin voizan in lang mangin lanu meng tia thalai hai ei bible chun rimoi chitin rengin vadung te tam tak long riang damin vanin rum riang damin mi pui tam tak rol riang damin pathin chu choi moi ro atina chulei chun voizan chu ei la sak thim hilaya award sai chau ni lo midang dang khom ei umania chulei chun voizan chu pathin la in pol thang na hun ne ya tharau mal somna dong nge dingin mi 12 khom in khom chin program ngai poi moding le thang dingin ein filani ei la sak thi mai khom alone ring seng dingin ein fil bokani le hun sin kalome le loma uma khang khan competition chei juk zo chuani derta sakting klar ma hai khom ka thuk bangai chunin thuk ta ka juk ringa nak ai la dit tok rak no ni le dikin to lai la dek thading ani ai lo khil lok tang khan ai khun top ting juk pan ting ni sen la zan nin khom kha daruka ani ding ani ai program highlight khan ta no ngai ta worship team hain mi hung thoen ta ai reng angirin in pang na hla sakaita ei sak zowa pastor lang mathoin mal somnan ein khoma suk top dingani bel slap pathin
Lalpa pathin in kim tho thi ta mek le pe ding ko ma chun ro pui da le choi moi da le thil tho the na kum ko sing la voisu de ni cholai pol hai hin athu pek le ko nang taka hnung zai tu thatak kai ni thina ding helal pa isu krista lu set na pa pathin ni mangai na tharau thil le pol da le pui na che re na ko ma tharung thung ro se amen. Hello, Central Committee High Court.